Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke Kenhon jong ki brio ki ba apply kam nong hikai, ki ba hapo ke Shetri jong ke Meghalaya Elementary Pre-Service Trained Teachers Association. Haka jing kendo bat kinong patai kubor, haka sauterek mentau benai rempang arja kat kendai, ha Shillong Press Club, kelapan ramjor ya ke jing light to ke jing keli, jong ke examen Meghalaya Teacher Eligibility Test. Kani ke Kenhon kala keno, ba kani ke jing teko jong ke Sarkar Jela bat katnat pule puthi. Kumta de ban penjita mi kibre kibran keti haka ni ke benta, nadu ki batrai haki kerdan baren hadu ki bahe. Ti kumta ke siwan hangi ban penpau ki snow jongi pasien hi brokoi hakabai de bat ka Sarkar Jela ba ka Sarkar Jela kan ham ban le na ta kitu kibrio badon kiti haka ni ke benta bat ru kan simi kilat klenti kumno bakala ban te lakam batru ban pristam ye tu kibrio kiba laidon benta hakap nadu kiba red hadu kiba hedo radalap kiba don benta kade ban pristam ye kiro kumjo tie nakale juni ka juko por kum kini kai penpau ka jingpom hundru haswa ban conduct ye ke exam nadu ka sni ke bala penbena ban tap iki application kani ka wat la por ba shwa ban tap ki application ro kala penjinjar sibun harwai de ba kino hikai banyo ye kilat ban tap ki application bat ka basusi kalong ban yitho ba ka por ba tap ki application ro ni hab ban pelut ye ki sni ki por ki joni guna ye ka shtayo e tang bangin net ban pha sai ni ki chalan nado na ki diet ni habre cha diet mas pasa ni ki chalan nang ta ki don ki bale dia arti na tu man phai yang ki don bale ki SDSU nang ta pade na yo eta ki chalan ni hab bale chi treasury bar hadien bagi hab ban siu sebang kalani ka pen kelan sibun bat kala pen sim sitom sibun ya kini ka itu ko por nama bagi hab ban spend ya ka por ko koror joki kumunu da kita yo batru sakawai ka basusi kalong ba wat ban lechin mi ki admit card ro kam ilong ko bayad bet ki bayad ti namar bay ki admit card simla issue ye ki hak ta kom ka biang ngai ka jing issue ye ka admit card kala i pen sitom jingmot penban wat ye kinong tray lani ki tu ki badai pen ban issue ye ki admit card hak to ko por la kilong hak dayat ne hak ki bay pat ki jaga nang tapat hak bay de bakor kom to exam hakapai dia bagani kalau kamu exam bro, larang ipet yang ki admit card kita ada lupa ki instruction, haki admit card. Kita ki instruction ki bala admit card larang ipet kala ibet ibiang, panile ini ke exam. Hendai ki datang kita ki instruction ki ba shubu haki admit card kum ki frame, kam pentre kam ki. Nama bangi nilap, nakalian juga association nilap ya kata. Bahannya admit card la tho shai kedar ba ngimbe ban penon yaki mobile phone lani yaki ki electronic hak to por bangi yaki exam ndai yaki ni nakaliang nda kidon kato kani ki center ki ba de bani le yaki ke exam kim shim la pet pat kim shim pikir bha nama don na pre ki ba tho ke exam to ski kiyo yakala ban pek ngane ban open ni ki mobile phone ki joki haga por baile ke exam ya kene ni lab hagi katto kene tri ki center ki ba perlong ya kene ke exam batru ke basulingo kolong bahadien ba ki nongile ekte ke exam ki alek cha kini ki invigilator ki badai pek ki nong up ya kene ke exam kelalik benit hu eki nrai ka papeningo kolong ba don na prejong ki kile ku mompatiaw e iran kamut ba ka instruction ka bala batai ka admitkan kami leader setia bat ka practice ka kile ha ka por ba pelong ye ke exam nanta bade kaniru ka sped kane awani pek ikini ka pen i shai kra
bana kalian juga department hi bana kalian juga sarkar tamsim ladon kanu bajing simkia hakabai de bagai bata halor kene ke examen Meghalaya Teachers Eligibility Test kani ka sang Meghalaya Elementary Pre-Service Trained Teachers Association kalabo andrutli kimat jing dawa khamat jong sarkar bat ka wei na kita ka bakham gongsan kadai ban perlong biang ya kani ke examen kata kapan kemat kong kalong bang kwa ban bu khamat jong ka sarkar kalong ban penilai biang ini ke exam ya baru artli ki paper kata ka paper 1 naga benta ki class 1 to 5 haki LP section bat ka paper 2 nado ki class 6 hadu 8 ki upper primary section ti ka baar ko bangi na kalian jong ka association ni dawana sarkar kalong banyak katarik ban pen yelek biang ke exam ro kadai ban penbenano kamploy kabalai kalong banyak invigilators dai banda aj hikai kibabnya shwa bakin up ki exam ki joki kabasa ko jinwa ka jungi kalong bakum bala kedaw ki admit kan ba omdai ban sha ba dai ban perking bhai ki no to exam bakim dai ban ra ki mobile phone lani yakino kiter electronic hapo kamera to exam shwa bakino to exam kin rung hagi kamera dei bandur punan kambo de scanner banlap yaki bawan ra yaki te kitiar ta ka de nomor sa bangi gumka seni dawa kenapa kebasan gelomba habaro ki examination hall dei banbo da ke CCTV kamera lane de ki videograph hagapor batho yaki exam kan bak bandri ulang ban yakini ki points ki bani dawa sarkar kan bak bandri ulang ban yaki question paper day bana song but silbha but day ban print by markman but ki candidates hapo kamera to exam kita gani ki ndutli ki mat bani na kalian joka action ni kerpat jur bat ni dawa ro harus kapor ya sarkar bahkan pentrekam hakapor bahkan penilaian yang yakni ke exam MTET